Bavandimwe inshuti zacu mudukurikirana muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye ariyo bita les 5 continents du monde. Ese ziracari zitanu ubu nyine ra? Igihe twigaga batubwira ko zari zitanu ariko ubu nyine mbanza zimaze kuba zirindwi, hiyongereyeho Amerika y'Amajepfo n'iy'Amajyaruguru n'indi yitwa Antarctica, ubwo ni zirindwi. Abantu inshuti zacu mwese muherereye muri izo bihugu kuri iyo migabane yose turabashuhuje mutiyambu. Icya kabiri kandi nanone dukomeje kubashimira mwebwe inshuti zacu mwamaze gukora subscribe kuri YouTube yacu ya channel yitwa Ndakize Official. Muri abantu b'agaciro, muri abantu b'abagabo, turabashimira cyane ku byo mwakoze, ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Abatarabikora namwe tukaba tubabwiye ngo mugenda mubikoreho, iroroshye cyane. Subscribe ni akantu kamwe gusa, cyangwa se nzobabwira mu kinyarwanda ugahita ukandaho rimwe apana kabiri. Ngira inshuti nyinshi zazinyandikira ngo ese byashoboka ko bakomeza gukora kabiri kugira ngo bakomeze badushigikire badutere inkunga. Toya, kabiri ntibyemewe. Iyo ukoze kabiri mu yandi magambo uba twanze. Icyo dushaka rero ni ukwikora gusa rimwe irahagije. N'abandi badukurikirana bandikandika comment namwe turabashimiye, turababona, comment zanyu turazisoma cyane cyane cyane. Nta comment nimwe ziducika kabisa, turabakurikirana inshuti zacu aho muri mu zubahiro zanyu, namwe turabashimiye kandi tubahaye n'ikaze muri iki kiganiro tugiye gukora. Uyu munsi hari benshi bageze bakunda kumbwira ngo nze kuri kamera ngo bakeneye kumbona. Siko ko murambonera cyangwa tubone muri comment. Niba mushaka ko mukomeza kumbona mu yindi shusho, ubwo naho nzagaragara, yaba video igaragara nabyo nzabikora ni mubyifuza, ariko ubu ngubu nakunze kwikora gutya nyine muri audio itagaragara. Topic y'uyu munsi nayise ngo ni abasirikare bakomerekeye ku rugamba cyangwa se casualty ku rugamba. Ni iri jambo nditekereza ryari rimazemo iminsi, hari umunyabwenge wavuze ngo guceceka bigira agaciro kenshi nko kuruta kuvuga. Ariko ngo nubona ijambo ugiye kuvuga ukabona rifite agaciro kuruta guceceka ngo uze urivuga. None naje kuvuga ijambo nabonye rifite agaciro kuruta guceceka. Aho ni ku giti cyanjye, ntabwo ari ku giti cyawe. Ushobora kuzumva nabi ariko njyewe niko nabibonye, kandi umuntu wese nyine azavuga ko habona ibintu n'ukuri n'ukwiwe uko abyumva. Rero ibyo ubona ko atari ukuri wandike muri comment, ibyo ubona ko ari bibi wandike muri comment. Ariko ushobora twiyamye n'abantu bazatukana muri comment, usibye ko nje ntabarantuka. Nimba ari uko ngira inshuti nziza ntabarantuka rwose, ariko ibintu byo gutukana muri comment nazo si byiza. Ni ukwisiga gusa icyaha cy'ubusa, ni ukwisiga icondo cy'ubusa, ariko ntacyo bimaze. Icyo baba dukeneye muri comment ni amagambo adufasha, dusapotinga ibitekerezo byanyu byiza, ibyo mwifuza ko tuzaganiraho. Muze twandika muri comments, tubashakira ibiganiro, tubashakira abantu mwifuza ko mwaganira nabo, babaganiriza ubuhamya, ijambo ry'Imana, waba bikeneye byose, wifuza ko icyo wakatugezaho twaguheza umwanya rwose, turahari ku bwanyu. Kuko nari maze kubivuga iyo topic, maze kuyitegera, maze iminsi mbona ibintu bica kuri social media, noneho bikurikirana n'ijambo nasomye riri muri Timoteyo wa kabiri no kuri 4. Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo uje ufatikanya naje kwihanganira imibabaro ya Kristo nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Ngo ntawa umusirikare ngo yishire mu z'ubu bugingo ngo abakineshejwe mwandikiye ubusirikare. Iri jambo maze kurisoma nararikunze, ntabwo ndari gutuye ngo muri kundi. Nibaje impamvu nyinshi Pawulo yagereranyije umukristo n'umusirikare. Hari impamvu nyinshi rero yabikoze. Naje gusanga hari impamvu nyinshi ariko sinzivuga zose kubera umwanya. Impamvu imwe nyamukuru nuko twese turi ku rugamba, haba umusirikare yaba umukristo, twese turi ku rugamba. Icyo dutandukaniyeho gusa ni intambara tugwana. Bamwe bagwana intambara z'umwuka, abandi bakagwana intambara z'umubiri. Ariko naho nibaza impamvu Pawulo yandikiye Timoteyo amubwiranya n'umusirikare kandi ari umukristo usanzwe. Hari n'impamvu kandi Pawulo yari umuroma, yakoze mu ngoma y'Abaroma. Abaroma bari bafite igisirikare cyiza kigezweho nk'uko twavuga Pentagon ya Amerika muri iki gihe. Bari abasirikare bafite discipline, intwari zidahindukira ku rugamba, ngo bambaraga amakamba, nimba ari amakamba, nimba ari ikibambaraga hano mu gituza. Ku buryo bagwanaga ntibahindukira, bakabyambara mu gituza ariko hano mu bitugu ntibazambare, kuko iyo uhindukiye barakurasa.
ariko ibo bazambara hano imbere gusa ku buryo aho bagwanye hose batsinda, bonke muri make ntibasubira inyuma, kimwe ko n'abakristo natwe bamaze gufata iyi ntambwe cyangwa amaze gufata iyi suka ntasubira inyuma, azagwana kugeza atsinze. Rero nibaza ko ariyo mpamvu Pawulo none yagereranyije umusirikare n'umukristo, kubera ko yari azi neza igisirikare c'abaroma uko gikora, abona gifite ni igisirikare cubakitse neza. Ako ni ibitekerezo vyanje, yaje ko umukongomani iri jambo bararyanditse, naje nawe comment hasi uraza kuvyandika uko uzumva nawe. Reka dukomeze rero n'ikiganiro cacu. Hanyuma abasirikare nje naje kuvuga uyu munsi ntabwo ari abasirikare b'intambara tugwana z'umubiri, ahubwo ni abasirikare mu buryo bw'umwuka, abakristo babarizwa mu rusengero, abemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Impamvu zabinteye niki? Nari maze iminsi mbona ibintu bica kuri social media byinshi, birimwo amafoto y'urukozasoni, video z'urukozasoni, kandi zigakorwa n'abantu tubona ko ari abakristo bafite izina mu rusengero, bafite izina muri department runaka bayoboye. Aba bantu nibo naje kuvuganira umunsi wa none, ntimuntera amabuye, nibo naje kuvuganira umunsi wa none. Icantangaje ni cyangwa se icambabaje catumye ntanga n'iki kiganiro, tanga igitekerezo canje naje ko mzumva, nuko muri izo biganiro zose zatanzwe, amafoto amaze kugaragara cyangwa se izo video, ibinyamakuru byinshi naje kubabona ari abantu babacaranginga cyane, bababwira, babasevya, bakababwira amagambo atari meza, basa nk'abo babasesereza. Ariko ndibaza ntese nimbe umusirikare mwiza wa Kristo nuko agomba kuba yitwaye, nuko agomba kuba amera? Kuko urebye neza imiterere y'abasirikare nimba ari ikintu bazabirinda cyane ni kajurite ku rugamba, barayigwanira kugeza bahakikishe neza ko bamukuye ku rugamba, bakamujana mu icumbi, bakamuvura, bakamwomora, bakamusiga amavuta agakira, akageza asubira kandi mu ntambara kandi ku rugamba. Ariko twebwe abakristo, aho kugira ngo dufate mwene data waguye ku rugamba nk'abo ngabo bavandimwe maze kuvuga, bakomerekeye ku rugamba kuko nabo bari mu ntambara, bararashwe, aho kugira ngo tugende tubahamagare, tubabwire ijambo ryiza ry'ihumure, tubabwire ko ibintu byose bishoboka, ibyo bahuye nabyo bishobokera buri wese, kuko umuntu uri mu ntambara agomba kuraswa, agomba gupfa, nibyo bigaragaza intambara. Uvuga iyo wagiye ku ntambara nturaswe ni igitangaza, ariko kugenda ku ntambara ukaraswa ntibitangaje. Hanyuma twebwe kugira ngo tubafate gutyo, tubagire neza, tubakure muri ico kintu baguye, ngo tuhamagare, tubaganirize, tubihanganishe, tukagenda tukabahamagara, cyangwa se tukagenda tukakora inkuru, ndetse tukazivuga no mu mazina yabo, tukavuga n'umurimo bakora mu rusengero. Uwo muntu rwose ntituba twatumwica uko? Ni kuko umuntu yakomeretse yarangiza kugira ngo abone umuntu umuvura, umwomora, akagenda agafata muri ca gisebe agashumbamwo igiti, akakomeza akababara cane. Nsanga kabisa imyitwarire ntabwo ari myiza ikwiriye abakristo. Nimba turi abasirikare beza abakristo, nitugenda duhamagara abantu bose bagiye bahura n'ivyo bibazo, n'izo mpanuka, kibura ni ibintu nabo byabashikiye, ntawo kwifuza kwisangiza ubusa bwiwe hanze, ntawo bikunda, ntawo byifuza, n'ibintu byabashikiye. Navuga ko ari satani yabateye bagwa muri uwo mutego, ariko kugira natwe ngo tubihanganishe, tubakomeze, tugenda tubasesereza, dukora mu gisebe, tukababaza. Bavandimwe, birababaje cyane. Nimba turi abasirikare beza abakristo, nitwegere bene data bakomeretse bahuye n'ivyo bintu, tubihanganishe. Iyi profile rero kuri screen murabona hariho ifoto y'intumwa Apostle Christophe. Uyu mushumba naramukunze cyane, yavuze akantu kari kamazemwo iminsi, nibanza ari impamvu yatumye akora kino kiganiro naje, kandi kose nibanza ari ubwa mbere nyine nje hano, ariko nagikoze yararivuze gutya, nama numva neza ndatse mu mutima. Yavuze akantu keza ngo iyo umuntu yahuye na bene ico kibazo bamuvuze, cyangwa se yabonye ifoto yiwe hanze, yaba ukijijwe yaba udakijijwe, ngo ashaka nimero ziwe akamuhamagara, ngo akamwihanganisha. Apostle, uri umusirikare mwiza wa Kristo, nanjye ndagushigikiye, kandi uzakomeze muri uwo murimo. Ntimwita kuba bavuga nabi. Aho bavuga nabi hari igihe ashobora kuba ari kugira ngo basubize inyuma umuhamagaro wanyu, ariko byagaragaye neza ko uri umusirikare mwiza wa Kristo, kandi ukomereza aho ngaho. N'abavandimwe bahuye n'izo ntambara zose, mwihangane, birashika. Musubire mu mpano zanyu, musubire mu murimo wanyu, murakenewe mu materaniro, murakenewe muri za mpano zanyu, ko mwabikora neza, mukomeze mubikore, mureke gupfa, ahubwo mwarakomeretse ariko nimukire mu izina rya Yesu.
ikiganiro sinshatse ko kiba kirekire, ndifuza ko kiba kigufi, ariko ijambo nyamukuru ryari iryo ngiryo, ryari iryo kwihanganisha abavandimwe bavuzweho n'ivyo bintu, bahuye n'izo ngaruka mbi, satani yabashutse nyine bakagwa mu mutego, vyarangiza bikaba vyagiye kuri social media kugira ngo tubihanganishe, tubakomeze, turabasesereza. Mwihangane rero mukomere, nta ku rugamba habaho gukomereka, ku rugamba habaho gupfa, ariko mwebwe ntimwapfuye mwarakomeretse. Rero nimureke gupfa, ahubwo mwarakomeretse kandi nimukire, mwongere kandi musubire mu murimo mukorera Imana ko mwari mubisanzwe. Murakoze cane, cari ikiganiro nifuje gutanga, simpamenye nimba mbwirije, nimba ari inama ntanze, nimba ariho mvuze nabi, mwese mwandike muri comment ko mwabibonye, tuzakomeza ibiganiro vyacu nakagaruka, ariko cane cane tugendera kuri comment zanyu, izo mwifuza ko tubagezaho, izo mwifuza ko tubaganiriza, abo mwifuza ko twabashakira, turahari ku bwanyu. Murakoze, Imana ibaheze umugisha, amahoro, amafaranga, ubuntu bw'Imana bubane namwe, amen.